Kenapa lu? Gua begini. Yang penting depannya sini dulu deh. Tuh. Gitu berapa gitu? 6 juta berapa? 6.500.000. Ya Allah. Ya udah. Ini sakit banget dari tadi pusing. Gimana sih? Udah lah yang bawa masal aja depannya. Tapi ya ini kalau digunting sampai segini nih. Endul nih Endul. segini nih. Enak Iya, makanya cepet. Buka. Tuh ini tuh nempel di bawah. Udah jangan banyak cakap, cepet. Kalau enggak ini Mobil bisa berhenti dulu nggak? beli gunting kali gelang si gigi. Itu ya di Koali itu. Di koali apa? Koali Di tempat makan makan. itu pasti ada gunting. Ing. Kepala gue daripada nanti di bandara gue meringis loh, kena marah semua. Mau apa? Kalian ada sisir nggak? Sisir, minta sisir. Enggak, ini tuh cuma harus digunting di tengah-tengah terus Tuh. gampang. Ya Allah kriwul. Ya udah. Satu udah. Sakit kali. Yang nangis dari tadi Eka. Ayo bisa ya Bun ya. Sini Eka aja yang potong. Eka aja. Iya, coba. Oh, lemong. Ini Udah diem semua. Masih jauh kok, itu masih jauh. Nggak mau Yam, gua nggak mau. Nih. Gua manjangin rambut susah. Oh, jangan salah, Kak. Diem ya sampai lu yang gua gunting. Nah sini nih, sebelah kanan. Biar bisa bekerja. Oh. Gede-gede lebih gampang. Iya, kalau gede-gede. Ini gotong royong. Lagi belok. Aduh sakit deh ya. Ini lu itu keren deh Kevin lu ini. Ya, sakit deh ya. Lu kayaknya sengaja banget deh cari banget. Bukan Ini cari banget supaya dong, bisa ini jambak. jempol Eke sekong loh ini sampai kereteng. Sekong bahasa apa tuh? Sakit. Aduh. Oh, kalau sudah deket pangkalnya lebih sakit ya? Harus lebih pelan-pelan. Lu ngapain dia jatuh? Mending depan dulu deh Ini ya. gua ini lagi depannya, Ciong. Jangan lu kemana-mana. Nih, ini gua Ini gua gunting lagi deh. Belakangnya mah nggak ada, nggak bisa. Belum digunting. Tuh, udah gua makin pendekin tuh. Tuh. Gua tabrukan sama tangannya Kevin. Sorry, gede tangan. Tahan ini dikit lagi. Kenapa lu? Gua begini. Yang penting depannya sini dulu deh. Ya ini lu ini nanti gua ini pin. Nontonnya Inter salah gunting. Udah sampai. Ya udah sampai. Ya udah, coba tunggu dulu. Udah. Satu tanggung jadi iya, jangan ngaceng. Iya tapi ngaceng ya. Ini satu lagi ya, please satu lagi please. Ini ngaceng loh. Sakit anjing. Sumpah ini ngaceng nih satu lagi udah. Oh my god. Nih. Dah. Jemput kuntilanak. Dan tadi sana bisalah ini sampai di kuali beres.
Kita duduk di mana, Cong? Oh, udah disiapin. Itu Kak. Malu deh. Masih punya malu nih kita Mirzani emangnya. Sebelahnya boleh bareng sekarang nggak, Kak? Iya, boleh. Membawa Amin, Kalau amin. ada kurang-kurang Kiki mohon maaf. Sedih lu ya? Baik, baik. Selamat PPKM guys. Iya. Benar, kontak dulu ya Kiki. Oke. I will ask Kiki. Heal the world, make it better place for you and for me. Ways, Kara, be together. Jangan salah gue tonjok ya. Make it better place. Nah yang itu baru benar. Sampai ketemu lagi. Sekali. Thank you for your hospitality. Thank you loh. Selama di Turki. Thank you, makasih banyak. Nanti kita ketemu lagi pas musim Dingin. kemarau. Ya, Dingin. kemarau. Makasih ya Kak. Hati-hati. Bye. Sama-sama. Ntar kalau butuh buat Indonesia kabar kamu. Siap. Hati-hati. Sayonara, sampai jumpa Thank you so much. Saya akan ke Indonesia bulan depan. Oh ya, we meet lah ya. Selamat terbang, selamat mandala. Thank you for everything. Thank you Abi. Say hi to your wife ya. Thank you so much. See you again ya. See you soon. Bye. See you soon. Bye. Bye. Take care. Yes. Belanjaan kemarin. Yeah, this is my first time I go to Turkey, so I don't know the rules. Understand, but maybe you don't know system. But when you come to Istanbul, Whatever you want. Wow. Yeah. When do you? come back in 3 months. So I have to bring the items also. But it's almost just one. There is a LV bag, there is a hat Prada, there is a yeah. My Oma that I got the tax refund. And it's cheap. No. Lira, in lira. In lira. Oh, cuma 2400 lira. Forget it. Thank you. No, it's cheap. Nggak jadi. Culang. Jadi dia nggak mau jadi ambil. Jadi nggak penting. Masih lama, Cong. Ini masih setengah 11 aja. Kita biar tahu aja, takutnya bingung kita. Gak usah. Okay. Ini udah tahu di tas tuh. Yeah. This is the new one, or you have a new one? We have only one piece. This one. Most of the items we have only one piece. Okay. So, You need my passport. the passport is done. I will just take your boarding pass. Okay. Cuma beli ini doang, biar sombong loh. Aku sombong gitu tuh. Selalu hadir. Gini kan jatuhnya. Iya. Di sini bisa. Nanti kalau kamu tahu pakai tas apa di sini juga bisa. Tuh. Ini beli berapa gitu nih? 6 juta berapa? 6.500.000. Ya Allah. Ya udahlah. Subhanallah.
Itu di Gembrong banyak ya. Di Gembrong. Di rumah Dea juga banyak. Yang Pelsong kami. Ingin bapak dia dikukus. Iya. Pistachio. Nah, lu beli kayak gini-gini dia. Enggak lah, lu mau tahu harganya berapa ini? Tadi lu taruh di itu di bagasi. Hancur. Nanti harganya. Di lomang. But at the airport, we wouldn't make for ladies section for ready to be. You're welcome. Thank you so much.